kap ku tanta enda gelah lapas dahin tatim basaron ulana irayo gelah lampas dahin tatim basaron ulana irayo adi gotong royong bapanane ulah pertewas adi pertewas lakal bancing belang bekas mari dage teman senina gotong royong kerja bersama bangun kutan tak enak selalu gotong royong maka seksura-sura gotong royong gotong royong gotong royong bapak nande gotong royong ulah kalban dahin serong nupung wari gotong royong gelah lampas dahin tatimbas turang ulah nairayo gelah lampas dahin tatimbas taron ulah nairayo. Baik kami jenda ibnai kami siser gelarna Elisa Andriani Dru Bangun bre kacaribu kutana Rimokayu bas pelaminannya Bapak Nande sedap suka tendel kutana Batu Sembah strip serasi PA kutana mejuah-juah. Iya, go. Nande Bapa Rahlan Bangun kutana mejuah-juah. Simupus Jusel Bangun strip Erlina Susiana Beru Kacaribu kutana Rimokayu ngalu-ngalu tamunya Senina Ngerana Sangkut Pinem kutana Cinta Raja strip Putra PA kutana Mejuah-juah. Oh Pinem nanggo meje Senina Kubaka Tutup Sontang Bangun kutana Abdel Sada Kuala Sawit. Anak berutua Loni Stepu kutana Gelugur strip Bas Kami Stepu kutana Mulia Sejati jenge. Oh anak beru Singrana Kensa Menam Meliala kutana Rimokayu strip Rasil Sembiring kutana Mejuah-juah. Laya je anak berusi menteri Jujur Setiar Singarimbun kutana Rimokayu strip Daniel Ginting kutana Mejuah-juah. Pengulu kuta Rasintas Tepu kutana Rimokayu aku jelmana endam karena gaman arah Tambar Malam. Iya izinnya teruskan kami ke karena bacakan gaman ekap arah kam suku Ginting Mergana jadi man banta pesi pulung sebegin kita gelah karisitah karena isesi bertanggung jawab karena bas gaman Ginting Mergana. Hanya saja si terlebih jenda kura belas man banta kita si pulung bagi kata kepala dusun Simpang Pantai tapi rumah sekolah Endandai ija gelar naiwah bacakan gaman enda
melalakamlah seharusnya jenda banciku gelari. Hanya saja ibas karena tugas selaku kepala dusun enda kam kariku gelari. Maka kami do maaf aku man bantah kita si pulung. Ya si pertama lebih si Empo Faisal Idonta Ginting bere-bere tarigan kutana kuta tengah entah pe simpang rambutan. Iya, bas pelaminan ya pengulu. Iya, ngoidah kami. Si peduakan Bapak Nande Sadakata Ginting Strip Hendra Ginting kutana Batu Sembah. Iya, enda ya tedis. Iya, bujur. Nande Bapa Tama Ukur Ginting kutana Sungai Pasir. Iya, enda yang tunjuk tangan. Ngolit. Si Mupus Sukardi Ginting Strip almarhumah Suryati Berutarigan kutana kuta tengah Ciparambutan. Ngalo-ngalo tamunya. Ngoidah kami. Senina Ngerana Saudara Ginting kutana Rimo Kayu. Iya, enda ya. Ya. Cuman si mewakili gua eme. Uwe, si mewakili. Weh ya, bujur. Senina aku bakal tutup. Edi Ginting kutana Tinta Raja. Ada hiarah belakang. Ya, bujur. Anak berutua Suryanto Sinulaki kutana Sungai Pasir. Dapur ya. Narahena wakilna. Oh, sembuya anakku teh. Ya, anak Buru Menteri Japet Sinulingga kutana Tangkahan. Belakang Kang Yandai pengulu. Oh, ya ngonya. Anak berusi Ngerana Liasta Kembaran kutana Kuta Tengah. Aku jelmana. Tandai kami. Pengulu kuta Sadau Kurta Ginting kutana Kuta Tengah. Enda aku simbacakan gambar enda. Ya, jadi man kam anak Buru Ginting. Lid ngegelarna si ralatan kami karena gamet lu. Iya, adik karena gamet kali bubu kami Sukut Ginting. Landak bersama enda. Iya, memadukan kali mau puang kami gerina gua banci sindak gara-gara kedang enda.
Gundari terdedeh beng dalin si gelap berbangsa kuturang goda dada berbansie lanti sarukur lanai ku gajah lagi ngarapkan buat sering turah meat dekundeleng berbahananku kerina kau jadi berdeng sumpah namalket lah terburihi adikin luka lah tertambari ugangeningku pusukwe galah haloi titik pela iku rindu ukur kue tak terbahan kenagingku lah kurang kaipe Mali jantindu mabur kuje mas masa paten naik pengen naik kafe
sebulan padang bulan lagi ya. Oh memanangin. Oh, 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 gangen dia mina ukur dunane kaca. Kelaku mama nangin dumreiti janjinta kita ku bintang lah sebintang bintang meriah lagi ya. Sebulan rumah sekolah lagi ya. Iya. Melala bujur ning kami man bandu kam si mereka penampat. Enda nak bro.
bujur.